Вечерва на МТМ телевизија. Гледајте емисијата за автомобилизмот. Возете. The Porsche 911 Turbo. The Toyota Auris Hybrid Station Wagon. Plus, we go for a spin in the new Mercedes CLA. Започнува во 19 часот и 5 минути. Денеска на МТМ ке гледате Евромакс, информативен магазин. 19 часот и 30 минути. Задоволство со пуканки. Една фирма во Хамбург нуди 12 различни вкусови на пуканки. Брзина во цртање. Градските уметници го прикажуваат животот од Берлин. Пат до Трансилванија. Патуваме во Сибиу, Романија. This doesn't have sprinklers. I know. Hit the alarm. You hit the alarm. Let's go, everybody out. Everybody stay calm. Вечерва. Една од најгледаните ТВ серии во Америка и светот. Синоним за криминалистичка серија. Нова епизода истрага на местото на злосторството, Мајами. Денеска, во новата епизода на Сладка тајна, ке гледате Sentimientos que quiere sacar de su vida. Entre querer y poder hay un gran trecho, Fabián. Y ahí voy a estar yo, para ayudarla a cruzar ese trecho. Están juntos allá adentro, ella y Bruce. Sí. Duele, ¿verdad? Duele pensar que te amaban tanto como tú amabas. Y repentinamente despiertas de un sueño para darte cuenta que no es verdad. Duele mucho, ¿verdad? Yo sé hasta dónde. Porque también lo sentí. Duele en la piel, en el corazón, en el alma. Mi vida tenía el color de tus ojos y tú me arrebataste. Me dejaste oscuras, tirada en un rincón, como si no valiera nada. Me despreciaste. Cuando yo hubiese sido capaz de dar mi vida por ti. новелата Сладка тајна. Не пропуштајте.